Hai, jumpa lagi dalam video tentang sistem pengurusan tenaga berdasarkan Akta Kecekapan dan juga Konservasi Tenaga dan juga berdasarkan ISO 50001. Untuk menjawab ada pertanyaan tentang adakah kedua-dua requirements ni dalam EECA 2034 dan juga ISO 50021 ni exactly sama. Okey, untuk menjawab persoalan tu, sebab saya selalu share saya punya video in my write-up tentang if you comply, if you follow, if you adopt the requirement in the ISO 50001, you also will comply to the requirement of the EECA 2034. Is it exactly? Of course, there are some differences. Okay, saya nak terangkan perbezaan je lah, which is bagi saya agak minimal. Okay, saya terangkan. Secara umumnya, bila guidelines on energy management system yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Tenaga untuk patuh kepada EECA 2024, rujukan utama dokumennya ialah dokumen ISO 50001. Rujukan utama dia. Kalau tak percaya, pergi buka guideline tu, tengok dia punya pengenalan, tengok. The top of the list is dokumen yang dirujuk ialah ISO 50001. Sebab tu saya boleh kata, keperluan untuk kedua-dua dalam ISO 50001 dan juga guideline on energy management system dalam EECA hampir sama. Apa perbezaan dia? Perbezaannya, jika standard ISO 50001, dia punya turutan dia sama macam semua sistem perusahaan tenaga di bawah ISO. Iaitu dia ada clauses, clauses yang akan di-audit ialah daripada clause 4 sampai 10. Semua clause ada 1 sampai 10, tapi auditable clause hanya clause 4 sampai 10. Untuk guidelines on energy management system dalam EECA 2024, dia punya dibagi ikut section. Sectionnya ialah section yang melibatkan pembangunan sistem dan pelaksanaan energy management system ialah section 4 hingga section 8. Section 4 sampai ke section 8. ISO 50001, dia punya sequence itu, turutan itu memang dah establish berdasarkan PDCA cycle. Plan, Do, Check, Action cycle, which is a common management system cycle for all management system. Quality ke, safety ke, environment ke, sama je. Dia punya cycle, konsep dia punya concept of the system. Cuma, dalam ENMS, guidelines, guidelines on engineering system dalam akta, dia tak ikut sequence tu sepenuhnya. Dia susunan section 4 hingga sampai 8 tu dia agak ada mix up, jumble up. Dia tak ikut sequence seperti dalam PDCA cycle sepenuhnya. Tetapi komponen-komponennya sama. Sebab tu kalau kita sesiapa yang boleh interpret setiap clause dalam ISO 50001, kalau dia baca guideline on energy management system tu section 4 sampai 8, dia boleh nampak persamaan-persamaan tu. Lepas tu bagi saya, keperluannya sama, cuma ada beberapa perbezaan. Ada requirement yang tak ada dalam ISO 50001, ada dalam guidelines on energy management system untuk EECA 2024. Ada requirement dalam some requirement dalam ISO 50001, tak ada dalam guideline on energy management system EECA 2024. Apa dia? Yang pertama, saya cakap dulu yang ada dalam guideline on EECA tapi tak ada dalam ISO 50001. Yang pertama, dalam guideline on energy management system under EECA, dia ada requirement eksplisit menyebutkan bahawa perlu buat energy management committee meeting 4 kali setahun. Wajib buat.
dalam ISO 521 tak ada requirement untuk buat berapa kali kena buat Energy Management Committee meeting. Okay, tetapi another one, dalam dia explicit dia mention dia frekuensi dalam guideline on energy management system ada menyebutkan energy management review meeting perlu dibuat sekurang-kurangnya sekali setahun. Okay, energy management committee meeting tadi 4 kali setahun sekurang-kurangnya. Management review meeting dia mention, dia ada sebut kena buat sekali setahun. Okay, tapi dalam standard ISO 521 dia tak beritahu berapa kali. Dia tak mention explicitly what's the frequency. Itu beza maksud ISO kata perlu buat management review meeting tetapi frekuensi tak disebutkan. Bergantung kepada organisasi. Itu yang kedua Mula-mula Energy Management Committee meeting 4 kali setahun, tak ada dalam standard ISO 521. Kemudian Management Review Meeting wajib buat sekali setahun, tak ada dalam frekuensi, tak ada dalam ISO 521. Satu lagi, wajib buat they call it ENMS Internal Review dalam Guideline on Energy Management System. Ini this ENMS Energy Management System Internal Review ni is equivalent to the internal audit. Dalam akta under the guidelines wajib buat sekali setahun. Dia mention sekali setahun by the Energy Management Committee Tapi dalam standard ada keperluan buat tapi tak mention berapa kali setahun. Beza maksudnya tapi amalannya dalam amalannya kebiasaan yang saya jumpa kalau company yang adopt ISO 521 untuk certification, dia memang dia buat setahun sekali internal audit dan juga setahun sekali management review meeting. Itu biasa. Ada yang buat lebih daripada itu. Contohnya ada yang buat management review meeting more than once a year. Tapi dalam akta wajib buat. Ada sebut dia punya frekuensi. Itu yang ketiga. Yang ketiga tadi internal audit. Dalam akta, dalam guideline under the akta wajib buat sekali setahun dan standard tak ada mention. Yang ketiga ialah requirement untuk support procurement and design. Dalam guidelines on energy management system under DACTA ada sebut dalam policy statement kena ada indication, kena ada statement berkenaan dengan to support procurement of energy efficiency products ataupun bila buat procurement kena consider energy efficiency in the procurement process. Dalam standard untuk management, dalam policy statement dan juga ada requirement. Policy statement wajib ada statement tentang to support procurement and design. Ada tambah design that consider energy performance. That consider. So dalam standard ada dua. Bila procurement, to support procurement and design. Tapi dalam akta hanya perlu policy statement kerana ada statement support procurement sahaja. Kenapa design tak ada masuk dalam akta? Saya punya assumption ialah sebab ST tak ada kuasa untuk berkaitan design approval di Malaysia. Design approval untuk bangunan, kilang sebagainya jatuh kepada pihak berkuasa yang lain lah. Itu saya punya anggapan lah, saya punya assumption. It's okay, fair enough. Itu bezanya. Dalam standard ada mention support design procurement ni must be in the policy statement dan juga ada disebutkan dalam clause 6.4 procurement, dan juga clause 6.5 design. Tapi dalam akta, dalam guidelines on energy management system hanya disebutkan dalam requirement dalam statement of energy policy sahaja. Support procurement that consider energy efficiency. Itu saja. Jadi secara keseluruhannya hanya itu sajalah perbezaan utama. Perbezaan utama dalam guideline on energy management system berdasarkan ISO 521 dan juga guideline on energy management system under the ACTA. Dalam ACTA juga tak perlu company itu certified. Hanya perlu comply to requirement of the guideline on the energy management system as published by ST. Tak perlu go for certification lah. Itu sajalah, saya harap bermanfaat. Nampak bezanya? Maksudnya kalau kita follow all requirement in the ISO 50001 and tambah frekuensi yang seperti yang disebutkan dalam akta untuk management review meeting dan juga energy management committee meeting dan juga internal audit, you comply to the requirement of the
akta dan juga you boleh go for certification. Okey, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. InsyaAllah saya akan share lagi tentang video berkenaan dengan pelaksanaan Energy Efficiency and Conservation Act 2024.